suka Mgibe ezinqeni zamadoda ngisakhuza namanje uyayiphila why izinto kanjena Mgibe inke lapho amasimbe esinqenqetho lapho ibe kanjena Mgibe why kanje yabona Mgibe anginayo igawuni futhi asikho isithombe sami ongasithola even nange-AI kuthiwa ngifaka igawuni nayo i-AI ingahlula ukumajila nginegawuni indoda efaka igawuni ngiqale ngawo wemgibe usiyabona kodwa ukuthi kungani mhlambe wena vele wastripper mhlambe unale mizwe ecashile kodwa ivela kwi-character ne-behavior yakho kodwa icashile yabo labo bantu abakanjalo ke cishe noma singabiza uDominic noma sibize lesizwe lesi sise Rainbow Nations ngamtshela khona amadodana lemizwe ecashile kodwa angafuni ukuphumela obala Mgibe phumela obala ushiye nabafazi ngoba angeke sikwazi ukubekezelela ukuthi wena uyindoda ecashile usincolisela ubudoda bethu mana bapha abafazi ngoba wena uhlala ku live uzoshaya u3 ekseni uphepha nini wena uphepha nini wena lalela wemgibe phela umbuzo wami uphepha nini lalela phela mina ngithi uphethwa or uphepha nini mina Mgibe lalela ngathi mina lalela Mgibe ngathi mina uphepha nini wemgibe ngiyaphepha mina inkinga yami lalela angifuna ungunderstand le part le angisiye lo muntu lona ongekho spiritual uma ngabe umuntu lalela uphepha nini mina uphepha ngicine last month boma wena lalela ngifuna ukutshela lalela ngikutshela ngifuna ukutshela something bheka la ngikutshela ayikho indoda epowerful spiritually elibe lihlalela ucansi ngifuna ungizwe kahle ayikho indoda epowerful spiritually elibe lihlalela ucansi yabona mina nje for instance ngenxa ukuthi angiyingcolisi mina ngifike ngatshela uNkulunkulu wamaNazaretha ngathi angifonele unyazi straight ngathi ngifonele wena mangangifoneli ikhonto ezakwethusa ngathi angeke uthi unuka ingquza utshela uNkulunkulu lokho mina ngitshela uNkulunkulu ngoba ngikupure level level engalawayo ukuthi ngikhona ukukhuluma nabantu abakhulu ngathi ngifonele wena kwathiwa ngiyaphapha ngikhuluma njalo bangithatha kancane bengazayi ilunda leli kwathiwa uyaphapha ngasho ngoSaturday ngathi tshelani lo uNkulunkulu wenu angifonele kwathiwa ngathi lalelani unyaza lehlele phansi lungifonele linayo ifoni elifona ngayo ekitchen malithi abalilethela ukudla kwafona zonke ingceki zalo lakimi ifona sicela ukukhuluma nami zithi